Kawlthei Hnah atanga siam thingpui hian cancer shik athata cholesterol omza ta ti hniama zunthum natna laka po aveng khovel pumashat lar em mai tropical thei Kawlthei hi ishiat karinga ma se lokna na sajok min petu a hna chungchang hi ilo sheve tu em Kawlthei kung shing thatak maya a hna no te hi kumtam tak heng tropical rama hian hrisel na din hmun sang sangatan ramhmul damdoi angin an lo mangto a thei ai hian a hna hian lokna min petnem zoka chuta chapa Journal of Foods and Chemistry sangni pasaria research ne na chuan Kawlthei Hnah antioxidants extract omchu a theira om ain atam zok ani ome Asia rama chuan Kawlthei Hnah chu tuisawa anchia chu zunthum tan damdoya an mangthina he hna hian tangkai na sang aneya heng antioxidants vitamin C le flavonoids quercetin te hi apayani tuisawa Kawlthei Hnah che atanga thingpui in na manghian kothalo shitlang te enkol thei ania cholesterol ti hniamnan acha zunthum tur avenga cancer shik omna tur po aveng bokani khovel sanga hnim hna mangtu herbalist anti mai te chuan he thingpui hi zunthum le pumlama diklo na ina thlen thei hana te arngeng te mai chuar te khu te kang te ru chuk to na te kevung te le samtla te enkolnan an mangthin ramhul damdoi lam chuan ni tina Kawlthei Hnah atanga siam thingpui in sia hi shitlang le om nalaka min veng tu ani anti ole tuna chuan Kawlthei Hnah Thatna pariat ilo en howang u pakhatna zunthum natna laka aveng cho ei huna pia nga Kawlthei Hnah in zia na hian zunthum tur le zunthum veilai mek damlo po atan pui theya Japan ho hian zunthum laka in venan le in enkol na turin Kawlthei Hnah hian damna man ruwa anei ti chu afin fia Japan ho hian clinica test nein Kawlthei Hnah hian zunthum do thei man ruwa a omani ti thlop tu an hmuwa thil eizo a he thingpui in fo na hian Type 2 zunthum vei taksa a thisen thlum chu atihniam thei ani thingpuya manro om chuan thil thlum chihni maltose le sucrose taksa a hip lu ni tur chu alodanga hetiang hian thisena thil thlum omza chu athunun ani a ngong shilfia turin zirna pahni a om a pahni chuan nutrition and metabolism ti a chuan chua ani zirna masa a chuan bovar eizo hnuwa damlo chuan Kawlthei Hnah atanga siam thingpui chu a ina thisena thil thlum niamna chu a oma minute som thum minute som kwa le minute za som hnia chuan a hniam tial ani zirna ngai thawa chuan bu an eizo a tuilum an in ringota hlokna engma alang chuak lawani kar som pani chung Kawlthei Hnah thingpui an in hnuwa chuan chak tak maya thisen thlum ti hniamna chu an hmua an in tirnen chuan a in angto lowani chu baka November sangni pariata Journal Physiotherapy Research a chuan type 2 zunthum nei sajua Kawlthei Hnah diak chu an china Kawlthei Hnah chuan chu sajua chuan na sat takin thisen thlum ati hniam ti an hmuchuak TAIWAN a chuan saju chi sanga test an neya Kawlthei Hnah lak lu na chuan zunthuma hypoglycemia chu ati nepa heiwang hian zunthuma po hypoglycemia ne na in kai hnoi enkolnan an ron ani pahni na cancer tan Kawlthei Hnah diak asiak le achi te akung pum puya changalak chhuwa te hian cancer enkol na man ruwa an pai anga siatani a mishing timur cancer sang heng colon te prostate te vun cancer te do zongin a oma melanoma le leukemia te po ado theini omani abik takin Kawlthei Hnah te hian cancer shik thang tur chu andang theiani he Hnah hian manro chihni tam tham tak an paya chung te chu antioxidant chak tak mai lycopene le flavonoids quercetin ani zirna sang chuan lycopene hian cancer ne na tur ven na nasa takin ma ashwai ti hmu tir kan ni a quercetin po hian cancer do tu man ruwa anei boka Kawlthei Hnah te hian hnute
postrate le odo ta cancer tur ati hniamani sangni soma khan postrate cancer a Kawlthei Hnah in na atho dan zir chiangin damdoi lam scientist Ralte chuan mishinga zirna anneya an zirna atang chuan postrate cancer a bok omlen zong chu Kawlthei Hnah hian atite ani ti chu antar langani pathumna virus le bacterial lakaveng tu Kawlthei Hnah atanga siam thingpui hian bacteria do tu chak tak aneya zirna sang afin fia ramhmul damdoi mangti hian shitlang le omna thlentu virus donan anha ro te chu an mang thina chubaka dengue virus wanga damlo na a po apuyani sangkhajakwa sumkwa pakwa a Journal of Ethnopharmacology laboratory rizirna a chuan Kawlthei Hnah ro chuan Staphylococcus aureus thanna tur chu adalani ti anpuanga step a hi vunnat nate thok lamanat na le chu thalo e wanga nat na thlen tu ani nattaka chuan eczema vezinga hian za somkwa chuan step a hi anvuna anpaiani heiwang hian vunlam thalo tan Kawlthei Hnah hi acha emani palina lunglam natna he thingpui hian LDL cholesterol le triglycerides chu ti hniamin cholesterol tha chu inbuk tok takin asiamani anna ahman ro om te chuan thisen in pam le lungphu phut dan ti hniam na konga anpui Kawlthei Hnah chuan thisena cholesterol le triglycerides trisel lo om te chu ati hniama chubaka Kawlthei Hnah te hi kevung le thisen sang enkolnana chotangkai tak anni heng nat na pahni ne na in kai hnoi oxidative stress anti mai ti hniam tu ani lung thalo chi sang thlen thei tu atherogenicis anti mai thisen dot liana thau chia omna siam tu chu ado dal bokani pangana thineya wanga na torna Kawlthei Hnah chuan na achok tlang puya ma se abik takin dysmenorrhea anti mai thinei ilaya na torna chu achok bika tu ma shiat lovin thineya wanga natna nei mechia za somkwa pasari te chuan clinical trial an kaltlanga pol palia thenin Kawlthei Hnah diak ni tin mg thumle mg ruk a le ibuprofen ni tin mg sangkha jahni a le placebo ni tin mg thum a te chu thali chung en thlak anni a ni tina dose mg ruk a te chu Kawlthei Hnah atanga siam damdoi chuan thinei awanga natna chu damdoi dangle placebo ai in achok zokani ti hmu chua ani parukna rilta na tha kothalawa veng Kawlthei Hnah hi khovel puma kothalo ven na atan an hmanga thilpun tur ven na manrua an paya chu chuan na siam tu te chu athat theni Kawlthei Hnah thingpui chuan kothalo thlen tu bacteria sang chu akhwa khir theiani hetiang thingpui in tu kothalo veite chuan an ek omdana mason na an hmu anga pumnat na achokanga ek tuiril chu a omlo zokanga andam chak zokang zirna dang chuan kothalo wanga natna enkol nan he Hnah ro pui takhian theina ane izia antar langa zirna chu sajunat na tlanglon tak Cytobacter rodentium nei sajua anneya adang anthunun ain Kawlthei Hnah atanga damdoi an pek sajua chuan natna chu are ma zo kani heiba ka hian zirna dang pakhat chuan Kawlthei hi kothalo ve na le cholera omtur ve na atan athat zia asoi bokani pasarina samtlatura venga vun shiselna atana tha hatana thabok vuntan arngeng thlentu bacteria chikhat do tu atan Kawlthei Hnah chu atangkai ni ti American Journal of Chinese Medicine chuan zirna anti chuaka he Hnah hian thakpo atiria chu mai baka vun omdan ti thatna atan acha ema mai chuarte atirea vun enkolna atana Kawlthei Hnah an manna chuan maya thuang vuak dumle sente enkolna chu ahuama kan suito angkhan eczema anti mai din munatan po atangkai viawani hashiselna hanget lo na tur manrua aneya halama boy na tur veng tu ni in halam ti damna chuan acha emani
Kawlthei Hnah atanga thingpui siam chua chu hana te hani vung te le dur te atan damdoi that takani Ahna chu diak taka a omna turin I rot som theya heng nat na te en kol turin I ha le hania chuan noi to mai turani sam thatna samtla en kol nan Kawlthei Hnah hi alar le a ani nattaka chuan samtla tana Kawlthei Hnah Thatna hian internet chu thlipui ang main anuai ani kha samti thang chak tu samti chana manrua nei angpu in alar chole a he thila ero hi chuan zirna be chan tur a omlova nangman ti chinin a that na le that lo na chu ifin fia theani Kawlthei Hnah chunga manrut chak tak le vitamin omte awang hian iluvun chuan angei don ti chu kachiang hle ani pariatna vung tur veng tu ru inzom na vung tur veng tu Kawlthei Hnah hian vung tur ve na manrua chak tak mai aneya flavonoid apai hnema wangin alom hle ani abik takin quercetin abikin heng na benvon ho damlo na tam tak thlen na chan hi vung wangani a Kawlthei Hnah te hi na chok na manrua akhat anni a ru chuk to vung na chok thei manrua po anne ani ramhul damdoi mandan recipe then khata chuan Kawlthei Hnah hi adia ka siamin ru chuk to avunga hnoi chuan avunga ti zia thei anti a zirna tam tak an chua ho po in hetiang thutluk na tho hi an siama Kawlthei Hnah atanga damdoi siam hi vung tere tu manro chak tak ru chuk to avung le ke vung en kolna ani thunu nung Kawlthei Hnah atanga siam thingpui hi herbal thil kan 18 zinga tel tur that tak ania thineya wanga hri omte zunthumte itor chuan atangkai zuala ko thalo damdoya po atha ani nitin inat na do tu kholte ti chaknan le shitlang omna atanga veng tur che in no khattal in turani allergy omna tur veng thei tu quercetin apai hnema wangin allergy le bronchitis laka inven nan atangkai hle ani Kawlthei Hnah hi thin hrisel na atan po atangkai ani ramhulam doctor then khat chuan imut ati tui pha ang anti bokani